Ćao! Danas radim reakciju na eksperiment sa metalnom kuglom i sa raznim predmetima. Da li će da prođe kroz ove predmete metalna kugla zagrejana na 1000 stepeni? Hajde da vidimo šta će se desiti. Let's go. Ovo je kavaj za lemljenje žica. Selotejp, to je lako, to je tanko, selotejp je tanak. Jao bože, ovo mi poslije na prdež, kad nekom prdi, kada naslonim metalnu kuglu na sapun. Još pojavila se vatra, to probija ovako, ko nož puter, plus se sapun topi. Jao kolika rupa. I to je lako, kao selotejp. Tanko. Kocka leda. Postaje kugla vruća, to lako topi, pravi rupu u sredini. I evo ga, u čašu metalnog kugla. I tako, to je to što se tiče ovog shorts videa. Ukoliko vam se dopada, naravno ostavite lajkić, šerić, zubić. Nemojte se, neće vam ispasti zubić. A do sljedećeg videa, čao!